sebephumile. Kepha mina ke ngizozama yonke indlela ukuthi nginibuyisele. Amen. Yabona nje abanye benu abasangazi ukuthi ngini. Noma ngingubani mina ngiyazazi ukuthi ngubani. Ngiyacela ke baba mkhulu umkhulile ngani. Nomkhulu inyanga izina kuba kudingana amakhosazana. Ukubani babasuse lenkumbu ebasithi emehlweni bese bebona ngubani. Amen. Sacela ufundele umthandazo wesabatha verse 8.
esigodini sethuzi lokufa noma ngabe esigodini sethuzi lokufa angikwesaba ukubi angikwesaba ukubi ngokuba isihlangu sikaJehova ngoba isihlangu sikaJehova siyakungivikela ngenxa yomsawazi siyakungivikela ngenxa nalabo abangasangazi ukuthi ngiyini esebengenza ngibe yisitha kubona ngiyacela-ke ubaba omkhulu ukuthi angibhekele bona bese ngilungisela bona bese nokulungisela wayesho kodwa umkhulu esho ubaba omkhulu inyanga yezulu etshela ubaba ungizalayo ubaba uThingo uthi mfana wami usungangivuzi mina nginezinto eziningi mangihlehla nginyathela isitha mangiyaphambili nginyathela isitha mangithi ngiyecela nginyathela isitha naseceleni nginyathela isitha nasho amaphaketheni ami igcwele isitha ke ngabona-ke lesi sitha ikhuluma ngazi umkhulu seyiwele kumina okubi kakhulu kaNazaretha umuntu osethembe izinto akasona isitha kumina akaze angiqaphele noma ngakhuluma kabi ngami kodwa asona isitha akaze angibeke ngisho isandla izitha zami zila phakathi kwini ngiyahamba nami wayesho ubaba wami ongizalayo bethi laba abantu bangikhonza ngey'ndebe zemlomo yabo kodwa inhliziyo yabo bebeyiqelekisile kumina mina amanazatha ngiyanithanda nani ngicela ningithande amen amen ngiyabona mina njengoba ngahlala njengoba ngihlila ebusuku uma ngilala into engicabanga ngayo inina emini futhi sengivukile emini into engicabanga ngayo inina manje ngiyaxakeka-ke uma sekukhona abanye engiyisitha abangithatha nami kanjani okusho ukuthi akekho uShembe ongakahlupheki yolandela kumina uyohlupheka ngibonile umkhulu bami behlupheka nobaba bekhona-ke indoda la ngoba phela uma umfundisi usukuyindoda egcotshwe uShembe asithola igama lokufundisa uShembe mayiseyishile into ethi ndayifuni suke ngayifuni uShembe leyo nto khona indoda eyihlupha kabi la ayithi ubaba ongizalayo uthi ngoba makhosazana mayithi into ethiza akayifuni khona umntwana ubaba wayengamfuni uba wayeyoxova ibandla athi lo mfana ngumfuni bese iqhamuka le ndoda izwi layo ukuthi sizozama uyilungisela lo mfana kabe sibanibani kanti kabi kodwa uThixo uThingo lamakhosazana ubaba ongizalayo uthi akamfundi umfana uyasukuma wena kona kinda kwaShembe la uphikisa uShembe lo mfana kasibanibane uhlante kabi ya alingazohlaniphela lesondlo hambani yohlaniphela emzini oyihla kodwa izovuka iqhakaze amen esondlweni sisuke siyokhonza uNkulunkulu sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila senze ukuthi uNkulunkulu mhla ethatha umphefumulo wakhe aze asabele nendawo phezulu ezulwini amen hayi ngambona ubaba ehlupheka lokuhlupheka kwethu sewobaba nomkhulu umkhulu ilanga ngombolanga ubaba omkhulu-ke hhayi abeka abamazinyo kodwa akekho uShembe ongazange ahlupheke
njengoba kuthiwa uShembe basuka phansi bazofika ezulwini nawaze bafika ezulwini behlupheka yazi ukuthi bahlupheka yini indaba ingoba bahluphekela mina nawe namhlanje sazi ukuthi oShembe bahluphekela thina yibonge futhi lento abasenzela yona amen ibandla lamaNazaretha amen niyazi nani akhona amabandla amaNazaretha kodwa alike lifana nelino lasebuhleni ngiyanicela-ke ubani niliphathele kahle leli bandla lento ingeyino alinakuyiphuca umuntu kodwa manidlala ngayo yohlehla kunina ngoba yinto kaNkulunkulu amen lento iyifa lokuphila lento inaziwa phesheya kweyilwandle mina uyabona nje wathi ngikhuluma ngithi phakathi kwenu khona abayizitha kimi ngingazi mina kodwa le abantu abangaphandle bangithanda ukufa ngisanike amaNazaretha ukufuna ukudlulwa abantu bangaphandle nikhona endlini anohlale nemunye amaNazaretha ayifunakali le mhlangano wasebumnyameni ayinazi iy'thelo ezinhle funakala imihlangano yasekukhanyeni neyecelwa ukuthi baba sicela ukwenza umhlangano bese ngithi mina iNkosi le nto ake bumnyameni engenasibusiso umphumela wakhona ubumnyama kanti maniqale kumina kanibusisa ngenza umhlangano ekukhanyeni impumelelo yakhona ukukhanya amen ngibongele bonke abantu balapha eGauteng namaphethelo ngenhlanhla enehlele ukuthi uShembe anikhumbule isikhathi sisezimbili inyanga ilandelana ukufundela lapho kwabaseFilipi Filipi 3 Filipi 1 setideka thina manje sesibadala Filipi kwabaseFilipi 1 verse 3 no 4 wena